Silav roj baş heva nûçe ku mamede kirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim bi taybetî nûçeya taybet ya li Silêmaniyê ew êrişa li ser gazê duh bi şev qada gazê ya Kormorê li navçeya Çemçemalê ya Silêmaniyê rastî êrişê hat dana gaz yekem daxuyaniya xwe ya fermî li ser êrişa duh ji raya giştî re eşkere kir li ser vê gelek daxuyanî hene. Ez hema ji we re bêjim êriş bi mûşekan hatiye kirin. Kîjan komên çekdara êrişkiriye ew jî wê paşê were eşkere kirin. Elektrîka Başûrê Kurdistanê ji sedî heştê qutbî ye. Lê em zanin ku ne bi dronê pêkhatiye bi mûşekan. Di vê navberê de Serokê Yekîtî Niştimanê Kurdistanê yenekî Bafıl Talebanî êrişa li qada gazê ya Kormorê şermezar kir. Ragihand ku bersiva me ji bo vê êrişî wê gelekî tund bibe. Niha îro ez pir nûçe dirêj nakim. Aldar Xelîl wê biaxife ez ê cî di vê bernamê de ez ê cî bidim axaftina Aldar Xelîl lê ji ber vê meselê meseleya êrişa li Başûrê Kurdistanê ji ber ku giring e ez hema du sê daxuyaniya bixwînim. Doh bi şev nêzîkî saet 11:30 şevê êrişê qada gazê ya Kormorê ya li navçeya Çemçemalê ya Parêzgeha Sulêmaniyê hate kirin. Bafıl Talebanê serokê yenekê li ser êrişê daxuyaniyekê belav kir got êrişa terorîstiyê li qada gazê ya Kormorê nayê qebûl kirin em bi tundî şermezar dikin. Armanca êrişê zerardayîna debera li Herêmê ye. Talebanê diyar kir û bersiva wan wê gelekî tund bibe. Divê milîs werin tunekirin. Serokê yenekê li ser komên çekdar got divê çek tenê di destê dewletê de bin ev milîsên ku li dervey serweriya yasayî ne divê yan werin hilweşandin yan jî werin tunekirin. Wezareta Kirebeyê a elektrîkê ya Herêma Kurdistanê bîlançoya ziyan û qutbûna karebeyê a piştî êrişê eşkere kir. Êriş bû sedema qutbûna berfireh ya elektrîkê li seranserî Herêma Kurdistanê. Ev jî bi vî awayî ye. Herekîna gazê jî bi temamî rawestiya. Cîgirê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Qubat Talebanê jî êrişa li qada gazê a Kormorê şermezar kir. Bangê hikûmeta Iraqê kir ku dawî li komên çekdar bîne. Nêçîrvan Barzanî jî li ser êrişê daxuyanî daye. Nêçîrvan Barzanî dibêje ji sedî heştê elektrîka Herêma Kurdistanê qutbî ye. Ez vê êrişa terorîstî ya ku şeva borî li qada Kormorê hate kirin bi tundî şermezar dikim. Ev êriş li dijî binehsaziya aborî xizmetguzariyên giştî yên Iraq û Herêma Kurdistanê ye gefeke rast li ser asayîş û aramiya welêt. Barzanî bang li hikûmeta Iraqê kir er ku berpirsiyariya hikûmeta federal ya Iraqê û saziyên ewlehiyê yên peywendîdar û pêwîst e di demekî herî nêz de hewleke ciddî bidin cezadana encamdêrên vê tawanê û rêlbergirtina dubarebûna wê bigirin. Yani berpirsiyar kîne tespît bikin, ceza bikin û pêşî lê bigirin ku carekî wisa carekî din bi vî şeklî çê nebe. Niha elektrîk temamî qutbiye hewldan hene ji bo serrast bibin. Hevano aniha ez ji we re çi dibêjim? Ez diçim nûçe amade dikim ya divê navberê de Asûrî Suryaniyên me ê li Bakurê Kurdistanê jî li bendê ne ku Rêzdar Abdullah Öcalan di derbarê wan de peyamekî bide Papa. Papa jî hatiye Tirkiye. Ez aniha ûnzaniya çi dikim binêrin. Ez bi vî şeklî dihêlim. Em bi hev re li Aldar Xelîl godar dikin ev bernameya me wê bibe hevpeyvîna bi Aldar Xelîl re. Yek ji rêveberên girîng ya Rojavayê Kurdistanê ye gotina wî derbas dibe. Behsa şerê navxwayî li Sûriyê dike ev şer wisa dewam bike şerê mezhebî wê di navbera netêwan de Sûriye perçe dibe. Wextê ku Sûriye perçe bibe çi para Kurdan dikeve Kurd rêveberiya xwe ser wê çawa xwe bi rêve bibin. Ez aniha vê ji we re dihêlim û em bi hev re tev lê godarî bikin heta dawîş kerema xwe re. Wektê zanîn wek roja îro salek diqede li ser êrîşa Goj Idlibê dest pê kir ber bi Helebê de. û dencama wê êrîşê ev hêzên Goj Idlibê dest bi êrîşê kirin dencam di heştê meha 12 de giştin Şamê. Salek diqedî yani. Di vê salê de milletê Sûriye rojên destpêkê wek şahî wekî xweşiya xwe anîn ziman. Gotin ev rejîma got piştî zêdî 6 salî îdîroxiya
وەک هێویەک چێ بوو سووری بەر بە پەرگارێکە دەموقراتیک بچێ بەر بە ئارامیە بچێ سووریەکە نو وەرە ئاواکردن لێ مخابن va îro salek diqede lê hîna Sûrî nava aloziya û nava pirsgirêka de ye ji roja got rejîm rûxiyayê heta niha rojek derbas nebûyî got însanên civaka Sûrî ji pêkhatiyên cuda cuda gina hatine kuştin yan jî nehatine revandin yan jî binpêkirin ê mafê mirovan servan pêk nehatine hemû deverên Sûriyê û ev nîşaneyekî ne baş e yani çawa milletekî 14 salan şoreşê bike û 14 salan nava aloziyeke mezin di jiyan bike daxwaziya wî ji bo azadiya û demokrasiyê bi lê di encam de piştî wê qaş û bê gotin va pêşketin çêbû va gwertin çêbû lê di encam de dîsa alozî dewam bikin û ne tenê wisa di dema berê de pirsgirêka gelê Sûrî bi rejîma wî hebû yani rexne li ser rejîmê bûn her kesî digot ev rejîm despot e zulmkar e îrada gelên Sûrî nas nake pirsgirêkên Sûrî bi rengê şêwazekî demokratîk çareser nake azadî tune rexne hebûn ji bo vê millet digot bera ev rejîm were guhertin ana rewş berûva jî bûye ana êdî rewş û lê hatiye ne tenê mijara rejîmê di rojevê de ye têgehên nû ketin rojava gelên Sûrî gev têgehana ne tiştên wisa berê bi rengekî xwezayî û normal ne hatin gotin mînak ez bêjim şerê nava pêkhatiyan de yani şerê taifî û mezhebî şerê nava baweriyan de ev tiştê wilo Sûrî di çê nebû bû yani çi qeysî pirsgirêkê me û rejîmê hebûn lê wek pêkhatiyên hindirê Sûrî meselen rejîm Elewî bû pirsgirêka gelê Sûrî tev li dijî rejîmê û bes kesekî nedgot Elewî xerabin û ew hedef nedgirtin yan jî kesekî nedgot Sunnî wisa wisa ne êrîş wan nedkirin yan kesekî nedgot Sûriyan ûlon û êdin ûlonin lê feqet ana mixabin tablokî pir xerab çêbû yani vê hatina vê hikûmeta nû yan jî em bêjin hikûmeta veguhêz çi kir hem پراتیکا wê rejîmê berdewam kir bi rengekî wek rêvebiriyeke navendî û despot ji alîkî din vê îca tişkî nû da afirandin ew tişta nû çi ye însanên Sûrî li ser nasnameyê hesab jevdû bixwazin însan li ser bêjin tu Kurdê tu Elewiyê tu Durziyê tu Sunniyê tu çiyê tu Aşûriyê tu Suryanê tu Ermenê li gorî wê hesab ji te vê xwestin ev ne li gorî çanda gelê Sûriyê îca ev bûyerên te pirsîn yên li gul Humus jî çê dibin ne yani ev saleke tiştê wilo tên jiyan kirin ne tiştekî nû lê tiştê cuda çi ye di vê salê tevî de milletê Sûrî piştî wan 14 salên berê yên aloziyê û tevleviyan û rewşa awarte millet hêvî dikir gi wextê ev guhertin çêbû yani herî kêm rewşê wî jiyanê serrast bibin pêwîstî wî jiyanê werin serrast kirin karî bi rengekî ewle di mala xwe de li gundê xwe li bajarê xwe tev bigere jiyan bike lê çi pêk hat millet dî got ne di alî aborî pirsgirêkî hatin çareserkirin ne di alî nasnama wî siyasî de hatin çareserkirin ne di alî îrada wî civakî de hatin çareserkirin û him jî ewlehiya wî tune yani jinek ji mal derdikeve tu nizane te neviyê rê de hat revandin xortek derdikeve tu dînû winda bû Islamek derdikeve wisa insan pê dihesin got ew piçek ewlehiya got piçek hebû ew jî çû ev vê di diyar kirin millet êdî piştî salek vabû salek millet çi kir millet bi rengekî aştiyane daket kolana ne silah pêrehiyê ne tiştek pêrehiyê ne bombe pêrehiyê tenê vî milletî çi kir daketin meydana û bang kirin gotin em mafê xwe jiyaneke aram dixwazin em dixwazin got ewlehî çêbe em dixwazin derfetê jiyanê ji me re bên afirandin em di rewşek zehmet dene û ev tiştekî pir xwezayî got millet daxwaz bike ez dema vê dibêjim me bestan pê ne ev ez vî tarafî digirim yan vî tarafî na me bestan pê ev e di Sûriyê di gereke
آزادیا رامانه، آزادیا خو ifade کرنه، آزادیا داخواز خو آنینا زمان gerek serbest be. Mane majbur çem dici beşar rabun. Maneş bermed go آزادیا raman etme. Ev millet vay sale qadiya u dibine herroj insan tem kuşten, insan tem ravandin, insan tem undakirin u insan kevin rawşin diye asla birçibune. Eş bu ve millet birin ki xozayı ve daxwazı xo bin zaman, ma daxwazı xo ne zaman çipke. Le daxwazı xo ani zaman çiçe bul humse eriş millet kirin. Eriş millet kirin gelo nel humse ba. Le bajar ki dim baj, pekatiye dim ba. Ve veriş pekani bana. Ve nizikati şer kir bana. Ev de diyar kirin go ev heza go ana iro roj حکومت و گوهیز خسی دست خواه نخواد هیشمندیه که دموکراتیکه ایدیه بویر پر بیشن ام دبینن گو اویا وجدان تواهی سوریان هجاند یعنی ام فرقی ناخن نا پیکاتیان ده و پیکاتی گرک جدابون نابراوان تنبه لیدما تببینه یک هیز ده سویده یه ایریشی پیکاتیه که اتکش برگو او پیکاتیه و چاقه مترسیان چه که یعنی گلو سوری بر بکوه دچه روشه که پر با آلوزه و به سبب پرچبونه یعنی بره یکیتیا گلن سوری هبو لدیجی رژیمه بس آنا بوان هول دانان اف رژیم و چه بکه و جا گل سوری خوب خبر راه ده یعنی او سوری پرچت کن جواکا سوری پرچت کن ناهلن امتف به هوره وك هفجرتي وك همولاتين ولاتكي بهبره جيان بكن حرتم برشبون الخناف وتشتين الحمصه تشيبون نشانه چوينه که بر بخرابيه وي نبر بتشتكي اريني وي وقت جبوت بيج مذهبي وچ دوي خدين وان مذهب خو خل هفدوخن يعني ميناك دو مذهبين جدانه او خب خو لهفدو بدن وش تكارب يعني بيجي حطارة ديك وصاي بس أبنولوي حكومات بخواه هذه حكومات بخواه إنسان الرخصتن دكنو إيريشي بيكاتيا كيتكن إيريشي مذهبه كيتكن إيريشي طائفة كيتكن بويرن سياسينه هالوستين سياسينه راست أنجامه بربويف دشه أمجي حرتمويت بيجن يعني تشتيق هندكن أي حكومات أقوانا الشامية حكم دكه أم دبيجن تشتيق وتتكي وبسبب جو شر مذهبي دركبه تانا تاتي تدوي شر مذهبي مثلا حمص جروجا سوريا هاتي اباكرن حطانها كنجي الحمصه سنيه علويه الهفدايه بلكي وقتها كاس هناك انسان انا برزغري كواني شخصي ببدور هبن الهفدو بدن برزغري كوان دركبن ليه بهاتنا ور افتشي وحتى منهم 14 سال دجي ريجيما بشار ملت شر ذكر تجاري الحمصين ملتي سني وعلي بنكتن يعني عشير سني وبيكاتيا علوي نك دبي اصيدا ونبون دبقو هناك ايريش هناك بربسيارن الرجيم يكربه بربسيارن هنا كسم بربسيارن هزن استخبارات وولهيه كربن دبه لوك سر ناسنامه افجار كي تكرن سبب اوجي نا مذهب ولي مثلا سني تفنا دبي يقولوا نادي تنوقت بقي سني في شيء كان ملتي سنيجي ملتكي سوريه ملتكي ولات باريزه ملتكي دخوازو ولات خو برنكي ديمقراطيك بريب ملتكي اوجي هشيارج بو يكيتي وهفقرتنا قال سوريه يعني بلا حكومات فينك لسر هستن سنيان سياستينك امجي سنينه وسني لسوريا ده برن ديمقراطن لايكن علمانيين وديمقراطن سوسياليستن وبرنسانين زانه نافان دركتنه وانا ايرو روج بشكل مزن سوري دي سنينه اللي فقط اف حكومات بي وك مرسلي بك سني وعلوي ابا ليسكا ب او يعني بي بيفانه ناي قبول كرن جبرغو برزغريكا في حكومتي وبيكاتيا نه برزغريكا بيكاتيا خوب خوي زانه پشتی جولانی وقتی ترامپ دید جولانی خواست مش ترامپ رو دیار کردن بیجم من پرزگریک سوری تف چاره سر کردن پرزگریک سوری نمان حتی اگر بیراوه بری هر واشنطن هفدیتنک شانده اما یا باکو رجلات سوریه
بوان رشيبو بجولاني رجي وبحكومة أويرة ويتشاغي بدفكي هم وصا حمتش وك أريني دان نشان دان وك يقو حمتش تجارة سركرن وحمتش قبول دكن جبو بيتش واشنطن يعني دجوك يولد بيتش قفا برزقريك تنانه وشو وبراسي يولوش ترام رغوت جو برزقريك ما براني ما جارة سركرن وانا ديالوج ما انا مجارة سر دكن ليه بشي جبر شما ما ترسي افون جو وقت هر واشنطن وبرزقريك هبن دبقو ترامب بشترياوي نكي يعني تشتيقو اوش ترامب دخوازه وك مينا كارا كرنا جزايان وكيدن اريني نزيكاتي تشينبن لي تمام شو وغيريا ايدي تشتي بو داخوازي بيك هاتن بيك ناتن او مجارك دن لي انا ايدي تشخوازه بك دخوازه وسا حكمي خو سروريا خو بزوري بده فرض كرن سر جواكي مثلا نتني الحمصي حتى لهرم ماجي الشيخ مقصود بقرا حطات بقي ديرا زوري الحمد بري الو زي درخستن يعني وكيكي ببناء خلاص باز شوم واشنطن مش خر روحنكا كسك ترامب قلت وترامب تشتكي بروفاجي جمر نقود ايدي برياري وهاني جهاتن داني دي ازي سر كيف اخذ شتابكم يك جوان شتاتشي جبرغو بري جاتو برخنا كرن جبوني زكاتين وان جهرم من بر اويره اي انا وقت بيتشكي وكر حتيك خديت يعني وكيكي بيجي تمام ما او بيفاجويا زحمت در باسكر ايدي ازي سر كيف اخو او بكم وك سربستيه كيش بو خد بينه ليه خد خابينه يعني في انجليزيكاتي تمام بلكي تقارب سياست اخوي سي 4 ماه بي بده مشاندن لي بشتي نه بشتي معنا ديسا اف ولات وقيس شورش جان كريم ملتي وي داخوازن ويهنه حتى داخواز بيكنين وملت حرتم دناوا كلاندنه كده دناوا هيرسا گوهرینی دبه ایدی ایگو گسوجدارت برانبری ویت شده حکومت ها گوهزه اف هزه دن پاراوان تید هی نگوتنه پاراوان چیه کاریمون بیجن اگر پرزگری که وسا درد کمن پشکریات ناکن کارن وی پشکریا گو آنا جیر دکن بدن راوستاندن بیجن یعنی تو تاتی منوانا وانی شامی ماقی يعني بلا رايك شتيجي لي زانبه نقولوا جولاني ولو هما شركر وهما بهزك وسا برخداني البرامبر يهبوا وداوي داوي بسركت وشام جوهر وان هزه نابنتوي برياردان بشتي مجارة غزة ولبنان قوتني دي تمام دمي بشار خديا بلا بشار دركبه وناف خد برياردان بشار درخصن اختي حاضريه درخصنا يذكرن جبير جي قوتن كادس بيبكوره تنيوي جئد لي بكت ساري حتى الشامي يعني مرسلاو يفبو يعني بلان هنا كاجير آماده كر هنا كاجير آماده كر يتني شور وانا والبجار ارمان جوان جي هبون غريداي اسرائيل هنا كرمان جوان هبون غريداي وان جروبين جهادي واسلامي وايغو بناوي اسلامي تفدگارن جبوغو كاربن وان تخندس خود يعني صدم جدا هنا غريداي ايراني غريداي عراقي غريداي روشا در دور يعني اف جارانا بري سرا خفتن شيبون خانن شيبون جبر يعني وانا واني فقط جرك اوانا جي زانبن يعني تمام تواني تو خز دوسا بشار ده ل وسا حمد شو وق بشار وهيج بشار خراب تربك ناي قبول كرن انا اف كرياري قلت كنجي نكريارين ارينين ناك من خدمتها هفقرتنا قال سوري انا مجارة قوان بيجن ببريار قوق يعني هزك لشكري انجي ارتشك يك تشي بكن ابا تشقيسي نرخاندنه كو دجيده بزوي باش نزانم جبر يعني او بريارداري اوان ام نابينن براسي برياردار بانا و بريا هر تشتي و وك وغوت اف جروبين تشكدار اف جروبين تشتا وتبي تشكر بانا مانا روجا كي هادن شامي غوفا مجفين شيكر وما بريارداي اف جروبين ميليس نامينن لهنا تفچك د سوان دنه هر ایریش اکثر ما چید بهم دوین اف چیه دبی اف ابناء من اف جروب جدانه یا من جروب جدات انا هشتبو اف د دیار کرنگو او بریارداری تنه بناو بو لفقط ایدی اف شبچه وقت چاوا وان جواکا سوری پرچه کر و هشگو
درزی خود جدا بکن، علوی خود جدا بکن، مسیحی سریانی و آشوری و ارمن خود جدا بکن، کرد خواسا پی بحثن گو جدانه، نظام سنی پی بحثن وقتی بقی جدانه، یعنی اب جدابونی گودات چه کرن دنابا جوا کده همان تجربه لشکری جولو کرن، یعنی هر گروپک هنگ داعشینه، هنگ نزیکی داعشن، هنگ نزیکی اخوان مسلمینن، هنگ ای ترکانه، هنگ ای گریدای هتشینه، هنگ خبناف دکن بنابی حکومتی اوانا هینا حرک بسری خوی لی دفش توا بردای هما درونو تین ببرا قصد مجارا انتگراسیون پیک بینم یا کات اف گروپین بچوکی دست لده گل کیلا کاتنه ناسنامه وان هر یک کشان ولاتی هم نزانن اوانا تف چک دست وان دن 24 ساعت ملت سوری قتل دکن تدنگی خناکه لقصد یاگو سوری پاريزه جواكا سوری پاريزه يگو سوري وجيهان تفج داعش خلص كير یاگو اول سوگریا سوریا کا آرام تهما بري خدای وجبر چه تنج بو راضي کرنا دولتا ترکیه و داخوازن ترکا يعني دبي علي دن گرک اب حکومت ویش خور بکارمانج بريار تشتي پیمانن گباکر رجلات سوری ره امذكرنه وان پیماناتی خمریتی جبوگو امکارم به هبره سوریا نو آبا بکن يعني بنا تشتك دبر داي گرك نيج بير كرن الشام بي باكر رجلات السوري نكار بالشام يعني نكار وقت پایتخت سوريا يكبوي خو بد نشاندان وحكومتك الشاميه چه ببه بي گوگ نونرين باكر رجلات السوري ناف ده و نتن ناف ده جي رازي و د اواکرنا وې د دامزراندنا وې د خدینارین بن او بیگو دستور که سوری چه به گونونر باکروجدات سوری جه راضی بن و دناف کمیسیون اوید هبن و بیگو که اب اراده بین اسکرن شام نکار وقت پایتخت سوری برنگ که آرام بده نشاندان پیشا جهانه و نکار به سوری بریوه ببه یعنی منرن انا هر چوقی سوق بیسکادن ما گوت جولانی هم علی داج ادلی بیولی دا هم گهش شامه تمام وان هزا آلیکاریا یکر چو گوت گو بنرن من رژیم روخاند یعنی که ام مجازن بیجن تمام تا روخاند نه اوجبو بید بیچه دبیجبر گو من رژیم روخاندیه وی چه اسکارم بریاره بدم ای گوت شرط بسرکت او بریاره او وید بیجن ام تبی گوتم روی توریه نابن لیکا از مجازن بیجم تمام حساب بك ما قبول ايجو شرط بسركت او بريار ده دسوري ده كيف بسركتن امجي بسركتن ماجي ايجاتا تاني تشوتا تجهيش شامي اما ما دسركتن بيكانين ماجي عليك ده داعش تنكر معناه داعش دولتك بو ما داعش بخوي وقت ده دولت اسلامي عراق شام دولة اسلامية عراق وشام جبولو دوين داعش او دولة خلافة اسلامية عراق وشامي ما روخان هيزن باكر رجلات سوري ريف برياوي بهيزي عسكري او ويش ما جي سركتنا كان ويش سوري ده امجي بسركت تجيب سركت يا دوا ريجيم جناج فان نزكاتين مبا ونج في ريف بريا مبا ونج فان حقوق سالين جو سياسه غاتي مشاندن ريجيم ندگش تو استه گوت کاربولو زو توان هزاناوي بروخينن معنیه دروخاندنا رژیم دجی بی هبونا ما افرو شاهنشتر چیند و تنکاری بروخانده و چاقه هگر تسرکفتنه که جبو خو نشان داده ایمه ده سرکفتنه مهنه ترگوری وی پیوانه بچه تبی گوک مگوت ام پیوانه کلو ناپجرینن لی مجازن ده بیجن هگر ترگوری بچه و چاقه دیسه ای گرک بریار بدن امنتیه لی تمام ام نابیجن امونته ام بیجن بهفره ام بهبر بريار بدن نجبو خوته جبو هواي سوريا يعني انا جارنا قام بحثا مجارنا كن جخلكي وري ام تاني بحث كن جبو هرمين خويا يا ام جخو هرمي خويا بريفد بين يعني جخو هرمي ما مسوغرن وهرمي ما اريد تهديد ودجمن هين هنا لي دوان هرم ده نمونه كفر باش شي بوي و ام باور نو هينجي پیش كده لي اگو ام مناقشه دكن ام جبو وان هرمين دني سوري مناقشه دكن يعني ام دبيجن سوريا بفان دافري خوي دين ويتشب بجي مثلا انا ابو يري يقول حمسيت شيبون ايتي بيرامه بري شش ماه ام سر اخوين ما قوم ترسيه من الحمسيت الشيبن هاجر سياستها شامي ولا دوام كي والحمسي
تبلوي تشي بنو الحما تبلوي تشي بنو الحلبي تشي بن حتى انا از بيجم ودمن بيش شامي تشي بن نگو آگاهی من آگاهی مسر ولو ام بيجن کی چت که ام وی نزانن ام چت بيجن سیاست اب وی رنگی به سبب تنزگاتی ام وی رنگی که به سیاسته که به سبب گو ملت شامی جلدجی ترابه و به سبب ملت درع جلدجی ترابه و به سبب ام ملت هرمین و حطانا بدنگن و او جلدجی ترابن جبر مع ملت زندیه ملت کی جواکه که آزادی خود خوازه ایدی بلا وی زانبن بی باکر و روجلات سوری نقشره سوری نممکن به نشاندان پیوسته به بنونر باکر و روجلات سوری ره وان دیالوگا بردوام بکن و خو نخابینن وقت ترک دخوازن اما تنه که اما چاکانیا هیزه یا باکر و روجلات سوری قصده کام قصده بیچک بکن نظام انتگراسیونه کی حلاندنه بکن و قدیا يعني اف منطقه تركايه وبلا فيجي بيجينا قوات امانه مجارة عسكريه هي زعمه ريخسينيه هي زعمه جواكيه هي زعمه بيراوريه هي زعمه بيردوزيه هي زعمه يعني ابريخ سموينا هي نهندك جبر بي ابني زكاتين وقت جمنانه وقت حرتم اي برابر خو بشكين دوساوي گرک اب تجربه ما گو چی بو درو برنه ده د نرخاندنه ده پیشدیتنه ده گرک جروجا یکیده به نونرم باکر روجلات سوریه ام مناقشه کروانه بگوتانا کا ام شریک همن وی ولاتی ده کا ام جمر بیجن ام چبکند وی ولاتی ده لی مخابن حطان هاتين دبي كونه چبکن قصدي كونه سلاح خود چبکن یا مجارا من مجارا قصدي تنه مجارا من مجارا ولاتك اف ولات وقت هات دامزراندن دامزرينرين وي دسبيكي دو كردون يعني كرد وعرب بهبرون ودرزي وحمي بشين جواكي يعني برا فقرن ديروكا سوري بخينن ديروكا سوري حكومتها يا كمين ديروكا سوري تشيبو وزير بي باراسيني كيبو كردو دما فرنسيا ايريشي شامي كر ايغو هيزا لشكري بر لميسلون لبيشيا فرنسيان ساكنين وبرخداني كر وخست سوري سروري اي بباريز كيبو مانا كردون بيغمان از تايدوم كرد نتاب كردون عرب جابون سوريان جابون درزي جابون شورشا سوريا مزن بيشنگوي سركه مانا درزي بو لي دبشن دند هرم دند كرد جابون علوي جابون سني جابون يعني تب هبربون يعني اب سوريا كوساي سوريا يا حمكسي يا بيكاتي خطواي نا بيكاتي كتني فدبيت في ديرو كي بخينه جبوت كارب ايغو بهفر اف كومار دامزراندن تبوان ر پشتی پیواژوی که آلوزیه 14 سالان د سالاوی 15 ده تبوان ر آواکرنی مناقشه بکه تنبیج کا از سوری تمثيل دکم دکا چشتر لازم تشت خوازه اجازه چشتکی بدم تندنته دولو بفكره وچاغه دیروکا سوری انکار دکه یعنی دیروکا سوری یا رسن هم اجازه خود دیروکا بری 1000 ساله او جدا او خود دیروکا کی درگوش شهرستانیه و د سروي عرده د تایبت د مزوبوتامیا د او د تایبت خاکا کردستان ده او سوری و چاغه اب نقشه گوکانا تنبون سوری جی بشکی مزوبوتامیا بو د سوریه د سروي عرده جاره کمین حمد شته جاره کمین تشته گو انا مروباهی سروان جیان دکه لسروي خاکه درکتن جاره که نیویس درکه جاره که آخافتن ورچه بو جاره که زراعت ورچه بو جاره که زانست ورچه بو جاره که شهرستانی ورچه بو جاره که نشتجیبوین چه بو جاره که گند چه بو جاره که بازار چه بو جاره که دولت چه بو یعنی حمد شته جاره که لسروي عرده چه بونه ولو دیروکا سوری تنه به چند کسایان چند حکم پیواژوی که تنه نرخاندن و پرشاش به حکومت جوسا و دیروک شاش دخین وقت زانین دوان سال آلوزی ده پفچون و یانج ناکوکی یانج د میدان ناوان ناکوکی ده پروژه گو هبون چند پروژه بون یا پروژه خو سیستم جهانی هی خوازل گوری خو هرمه بده مشانده او دری اوره رژیم هی د خوازی دیزاین بکه او پروژه یا د هندری سوری د بعث او رژیم اویجی هبو
لكيلك اخوان مسلمين جي هبو او جي بروجا قطر وتركيا بو وبروجا داعش القاعده وجبهه النصره هذا شيء افانا جي بروجاكن وبروجا مهب انا دسوريا ده جبو شورش بيك بي جبو آرامی پیک بی جبو دموکراسی پیک بی کی جان جوان پروژه ما و کی جان دکار پیشاروجا سوری تمثيل بکن مثلا قالوا كاس كاري بيجي القاعده وداعش وجبهه النصره انغوتيز بيجن تحرير الشام اوه كاري راستيا سوري تمثيل بك وداخوازن قال لي سوري تبع بيك بينه دبقوا هنا كاس انتدي ما انسان باوري وقناعات انسان جدا جدانه بلكي بشك صديق ده صديق بينجا نزعلم ما حساب نكري بلكي ببوي فكري جباور هذا دبه بلكي نرين بشكي كاربوكو لين كاره تمثيلا نرين قال لي سوري تبع كي يانجي هاجر او نرين سرور جي به سوريا ديمقراطيك و لايق شناب يعني برنجك جرنجان بروجا قاعده داعش جبهه النصره هي تحرير الشام نبيكانه يعني قال لي سوري وين اخذ وش خوش كست يعني داعش الوشيا ما نوي تمثيل يذكر دو اخوان مسلمين قال لي سوري تبع اخوان مسلمين وبروجاي ناخذ انا اخوان مسلمين باشا خراب شيء از نوي نرخينه بس اوجوك بروجاك جبال درزي ويقبلناكن اخوان مسلمين علوي جو يقبلناكن اشوري وسرياني وكلداني وارمنجي قبلناكن وكردجينا اخوان مسلمين و يعني سنيجي سنيا ديمقراط سنيا علماني سنيا او جي قولناكن بلكي جروبك انسان وبكن وهم جي فكرين وين نفكرين جو سوريا كديمقراطيك اوافكي وهم جي او بنكتن يعني فان بيفاجو هذا انا دورتي ده نما خدي باندورن هنا لي باندورا انا ما يادن بحث بارتيا بحث الشيء سوسيال سر دستداريه بو حطانها اذا انجام ده يعني نقال بكاشنسه كي بدون اجور سوريا تشاوافكم ما خلق بيجن شيء يك صاله شيء ويك صال ونهمه هات سر دستداريه ما اذا دايت سوريا كي خرابه او كر او وش شو بحثنا ما يبقى شو بروجا ما بروجا ما يعني بروجا جواكا ديمقراطيك بروجا نتوا ديمقراطيك بروجا ازاديا جنيه بروجا خوزايك ايكولوجيك بروجه جواكك اخلاقي بوليتيكي بروجه هاوغرتنا قالانه يعني نجبرجو ام انا سيرفي في بروجي تمثيل دكنا بحث يعني بروجه ما از فيد بيجم يعني بمرب منطق بعقل بفكره سوريا بشتي وقيس الوزي بروجه تشاجر بيسته انجا خصابه يعني بروجه ديمقراطيك جا لازم انا دماز فيد بيجم بلا بيزانين نجو اما هم سريه سادسه حمدت تمجي ام دين ام كيماني تنانو شاشتي تنانو ام هم سري صدي صدراس نو ساي بس هذه كيم ام خدي بروجا كلون بروجا كو ساي ام د ميدان د خوازن بيك بينن دناوا بيواجو اوا كرنه دن كانا بنر چ بروجا انا السوري مانه انا السوري سر عردي بروجا جبهه النصر هتا شي هي بروجا ما هي هتا شي بردوامي وان بروجينغو ما قول نكاره سوريا بكيك مثلا هذا شيء خو تشاب نافدك خو بنافدك وك غوتي بقي نونري سنياي تبغو او نونرتيا سنيا ناك سني تبجينا رازينه حرو داخيانيه رخصني سني وكاسين غوتدي اگر ام علي مذهبي او طائفي حساب بكن يعني دوي سني تحال بك سوري تشكو ساتنا يعني هشمنديه كلوتنا ليه هاجر مولوجي بفكرن فركا سنه رخصني وانا او وانا ديفيجن ام في برغالي نكار قبول بكرم نكار نسياوي ده جامك بس انا ملت الشاميه اصيل دويتشي موديل كله مش كدركت يعني نكار قبول بكن ملت حمسيج نكار قبول بكن وملت حلبيج نكار قبول تجاري حلبيج نكار قبول بكن وملت حلبي نورمال جي وذاتن هرمين تين زانين اجبر بي وهم قبول جي بك يعني انا من جروجا مانفا ما قلت وقتي صالك بقدنا جروجا جوج جولاني قشي شامي حتى روجا ايرو كاج مره هون هما هون وكراك هاندن هر انتي كفن ارشيفي ولي كولين بكن هاجر روجا كي جروجا تيغا ديمقراطيه اني سر زمان
هەگەر ڕۆژێکی ژڕۆژە تێگەها هەفگرتنا جواکی وەک هەوی و ئازادیە ڕامانی ئانی بزمان ئەو تێگە هێولۆ ناینە زمان ئانا هەنەکەنێ تێگەها بێژم پێک ناینە ئێڤ یا هیچ ناینە زمان ژی یعنی بەروواجی وێ دەبێژە ئەv تشتێکی خراپە گەرە پێک نەیە دژی وێ باشە ئێوە چاغی ما پرۆژامە ئانا ئیجا ئەم يعني دما دي ام يعني باكور روجلات سوري في بروجا خو دبي ميناكك جو سوري تفخو سابقه بس انا خيال بك هاجر سوري شام جيتي دي وهرمين دن باور بكم بنتوا ديمقراطيك باور بكم هفقرتنا قلان دوسا ببجونا قلان تزانو سوري خويس خوش ببه جبر في ام دبين امي كاربن سوريا ك ديمقراطيك أباب كن دوام دين أما بس دامنا بيه كسايات شخصا يعني بروجه بلا أفي وانا شامي برا خدي لي بروجه دركم برا وبك بلا بس خدي لي دركم برا بيجن ازيج نهاو بيه سيرفي بروجه بخبتم ازي بروجه قبول دكم ليه بروجه ديمقراطيك قبول ناكن بنر تبحثا ننا بنديبوينت كي دنيا خرات كن یا دین نابندی بون دبه هون دخوازن پرچه بنیا ام بحثن نابندی بون نجبو خد کن ایمش خوام خبره بدبن نتم مبره بدبه انا جمعنا نابندی بون تماما جبر شام مبره و نابه لی ام بحث هرمه دندکن یا دین تو جبو گو تکاربه لبرآبه جهبه جبو تکاربه لسويدا والدرعا ولحلب ولحمص ولحما ولديري بشين آلية روجاوای فراتي جبوت روان دراجي هبه دویت پرگالك ديمقراطيك بيش بخه دویت تن ناوندي وين قبول بكه يعني ام نو دولت بيش جبو تجبو ما تشتكي بيجم في اثبات دكه سوريا بفيرنجي او الشكل او دخوازن ونابا الوزيه دوام بك والوزي مزنتر ببن هاجر قال لي سوري تف دخوازه سوريا آرام چه ببه دخوازی دموکراسی چه به دخوازی آزادی چه به گرک هر کس وقت با کور رجلات سوری تفگره مثلا منها دو الحمصي ملات وقت درشمه خداوی چی گوتن دو گوتن بلا قصد دیدر اما بس يوان وقت بيج بلا قصد دیدر نم جارتنی قوتك عسكريه ما بس توان بي يعني قصد تدي وك هولو ادي ناس کرن وك نو نري پروژه دموکراتیکه وقت نونري باكور رجلات سوريا هيزا باراسنا باكور رجلات سوريا جبو به دما بيجن برا قصد به يعني ما قصد درجي ما قصد نار الجي كي حكومتك نابندي او ناكه وريفبريك ند ديمقراطيك تشي ناكه قصد درجي كي برغالا ديمقراطيك بيج دكاوين ونتنيلور انا لحمد دبرين سوريا هركس بلكي هنا كاس وسا جبرغو دبرين قد بن سروريا حكومتها بغهز دنه اشكره بلكي هنا كاس نويرنجي نوير اشكره بيجن لي روجي بالصدا انسان نامات شينن خدجين هوالين ما لباكو رجلات سوري دبيجما ما هنا ينجما ايما ام دبيجن ام سوري تبيكن هرم ولاتي مي يعني نقوم الولات كي دربنه ام وقت شاو انا دناب هرم باكو رجلات سوري دغرن جما في مي جو ام حما هرم سوري هبن معناه امجي هم ولاتي في ولاتي امجي ولاتي برچنبونه لي خياني في اثبات دك ملت سوري جوي روشا هي الشامي نرازيه و ليغرينا يحرتم او پرگالك ديمقراطيك چيب دفرد خوازن في تكز بكم پرگالا گو انا لفر چي بوي او تكز يا هري مسوگر يا گو دائمي وهبه يعني ايدي جويا وقت پرگال وقت سيستما ديمقراطيك انا جارنا نافتين غورتن شيواستين غورتن تدي وان سالين درباسو پر جارا من رنگ مجلسان ناوي باكور رجلات سوري نظام شيوازي ري برنه هناك دتايان دي غورتن چه دبن دبس به چه بن از نه بحثاويتكم از بحثاچتكم ريبريا گو خبس بيره نناوندي بوينه ريبريا خبس بيره نتوا ديمقراطيك غفغرتنا گلان يا گو هيماوي بنگهين ازاديا جنيبه انا ناب چد بلا به گورتن چد بلا به بنگه او دبه مثلا دیجن خو پاراستن سیستم خو پاراستنه ایدی تو ارتش آواد که توگایان آواد که چه هزه ناوی چد بلا به تناف دگوهره چد که فقط جواکه کی خودی پاراستن به مثلا ولو تنوا جواکه کی نه خودی پاراستن با
مثلا ایریش شیخ مسعود کرد نه شیخ مسعود د قصد تنبو لبر خدانیک چی بو برخدانیک چی نکاری کتبانا شیخ مسعود چما جواکه که خودی پرگاله که پاراستنه جبو ما اف گرنگه ایدی اف فکر بگی کیجان دوری سوری و او دورهان وصابه و وصاب و چاغه هفگرتنا گلین سوری چه ده مثلا بالا خو بده دوان هرمن باکور وجلات سوریه ده جواکا ور به کردی خو به عربی خو به سوریانی خو به ارمنی خو به آشوریان خو تف وصاب هف رجیان دکن روکه جروجات تدیتی لسر ناسنامه لسر اول لسر اوین جدا جدا ملت هفکتیه نه حتى ملت في ناحسوسه تشتكلوا دروجا متنا لد هرمين دنده يوصلك شنو ملت هفدو حروج لهفدو تخنا هفدو درافين هفدو دكن جبربي مسوغريا سوريا كديمقراطيك بروجيا ابا كروجلات سوريا وقت موجود ام فرق جداهيه ناخنا برا بيكاتيان ده وبراسيل في هرمي حمكسي مسلمان هنه يزيدي هنه خريستيان هنه وعلوي هنه سني هنه چرکز هنه ترکمن هنه يعني الوان هرما جداهين جدا هنه وبهفر جيان دكن انا بالا خبدي ما نمجي بشكي سوريا هنه وقت شاو انا كردي ما لحما برن لحمصي برن لشامي برن لدرعا برن لپردورین سوری هنج بلی تابعی هرم من باکروجلات سوریه بیجم کرد الحمدری هنه لهرم کرداجی هم کسیه یعنی افشکی موزاییک کی پر دولمند یا خوش یا به هرم و یا سوری دیار کرن و براستی ملت الور نما ویر وگر مثلا بری بلکه هنا کبون مالی وان ورون مروی وان للازقیه بون لطرطوس بون لجبل بون المهم دچون دهاتن انا نما ویرم بچنو بین مخابن وصالي هاتيه اتموسفير قصات شيكرن وقت بقي حم علوي ريجيم حتى جانا دراغاندني فان دند ولو بلادكن دبي برماهي ريجيم تبل هرم باكور جلات سوريا برماهي ريجيم تشين دبا افلام كاس علويه يا علويه ملاتي سوريه ما هو علوي جه ملاتي بنا سوريا ابيتن ام ملتي ميو وسوري يعني ام ما في خنابين جيكير بيج والله الفرجيانك هرمك سوري وعالم بين يعني وقت شو انا وقت موجود كردي مال شامي دا قرتينه وايه كيف انه يوجه هناك انجو اصلي خو شامينه هرم دني سوريا دبغو بين هرم مشخره مالا بكرن دبغو جيان بكن يعني اف حساسيات جماعتنا اري ام انا تكوشينا جو ما في قال لي كردكن انت كوشينا جو ناس ما خوش بو ولاتي خوش بو راستيا خو بيغمان او دوزا كرد او مجارك جدا لمجارة از مجارة سوري دندري سوري ده وقت از بيجم يعني ايدي هبونا وان كسان ور ملتي ميه وملتك وش ما في ويه ليه بقر لكويده اراميا خد بينه مثلا انا بركس جوان هرمين خو بدزي هاتن الفيدا شخور خاني كريم او بون ام بيت حسن دبيجن ولا كومين دبيجن دبي فاي كاتيه مالا خو كي دي والله جهرمه كدني دربي سوريا خير الرفيع نكار رجام بك دبيجا اراميتنا اوتنا بيغمان بلكي ولو به ما هركز در جهرمه خبر ده راسته ما دوی او جهرمه خبر ندن ليه انسان کی گوهات شنا بتبي والله هاتي چه انا ايگو سوچ کرنه ايگو تديب بسياست بعثره وبرسيار استخباراتي وبرسيار هيزن اولهيه بون برسيار دولتي بون ظلم الملت متكرن تعدد کرن او انا بيغمان دادگه ورن دادگه کرن حساب زوان ور خوستن او انا ام گشتي بهبره كي سوچ كربه كي او كربه و مجارك يدنه لاز بحثا ملتي نورمال دكم ملتي ايجو يعني تاني بلكي هنا كانت تاني سوجي جوي بيكاتيه يقولوا النابي يعني سر ناسما بيكاتي بيني جرك انسان نين جزاكرن وابي اثبات دك معناه ملتي سوري الحمد ريفي هرمي وكهدي اخذ بينه جهدي اخذ يتبع وشو بها تابر وش خرب تواجيه كيدن باري ما برسيارتيا ما د برچاي ما جو گرك ام برسيارتيا خويا جو سوري تب اولا وقفان هرمي ما ام تكوشنا بكن بسوري تبو صاببه جملت سوري تبرحت به قال سوري نمجبور جمالي خدر كبه هر جيك دنجبو ولا هي جيك اولي من اولهي ورا باكر
راست دوی پیواژویت براستی جوسا او پیمان راستی وان بویراهات هنکی ام پی دیشیان جی و دمتن نوی پیمانه ده خالن سرکمون ماده گوهاتن امذکرن او ماده گو ریل بگرل پیشاوان کنگوژیان یعنی او ماده پیک بین ذاتن اف کنگوژی نامینن و یک ارمان جنوی پیمانه جو ام وان کنگوژیان بدن راوستاندن لی مخابن پشتی پیمان هاتم ذکرم به دروج روژا سیا دانزانا دستوری انایاسا زاگونا بنگهین دانزانا وی هات اعلان کرن دام هات اعلان کرن او دانزان دوی دانزان ده اف درکت حمم مادین پیمانا ده اداری بن پیکر یعنی تشتی گو داخویانی دان تب لدجی وی مادین پیمانی وجولو پیمان پیک نهات يعني انا جانا او تشتي نراز دبيجن جراغامينه دبي ملهفكر اللي قصد بيك ناينه يا تشم ملهفكر وبتشتي درجه دانزانا زاغونا بينهين اعلان كرت او تشتفرت كرن يعني ايدي كسنا ما كاري بيك بينه يعني جولاني جنا ما كاري بيك بينه يعني جولاني جانا بخواس بيك بينه دانزانا تاي دستوري جدا بو فهم توان شا بيك بينه وي ادر دوري تشتر بيجن وي بيجن معناه دانزانا دستوري نلو تشاو اف تشتي تقدر بي دستوري جبوه بيكاتنا وان حيشت خالين پیمانا ده اداري پر گرنگ لي نگو برواجي بگرندست پاش دو بگرندست گرک سری دیجیک دو دوسته يعني يا اكي بيك نه يا دوا چيناوه يا دوا چينب يا سيا بيك نه او چتكن هم ادرن يا 4 و 5 بكا 4 و 5 او داوي بيك بينن وين اي اكي بيك نانينه گرک جيا اكي دس بيكن بيك بي وسا حتى بدو تمام يعني او بيمان وقت بروجي ك ما خالي نو تبدو جريداينه تنكاره يكي جناب هلبجير بكازي بيك بين ايد برابر مينن دولو بفكره شاشه او خيايه هباي ما نبا وقتي كم بقدن يعني جدي اداري حطانها حشت مه دشن دبا حشت مه يعني حشت مهن هنا خالك ويش بيكنانينه نقري داي ريفبريا خسر نقري داي اولهيه نقري داي خدمتي نقري داي ابوريه نقري داي پروردي نقري داي تندرستيه نقري داي دوزا كر حتى انا بشاندايا كردي رجابيتنك نكرمه حتى انا قابكي براتيك نابيتنه تاني سوزا ددن وصوزي خوجي خدي درنا كevin وسا وخيانه ولد خوازن شخر دمي در باسك گرنگی گو او خالن پیمانا ده اداره برنگی کو پاکیت که هفگرتی بگرتن دست و جدی نزیکاتی شر بین کرن اما تدی امریکا تناس کرن او امریکا و هز نامنتوی برجوندی خود دو پاریزن و ایوان پروژا کوان هیدروجلات نامینده یعنی پروژا وان نتنی سوریه پروژا کوانی گشتی هی تابلو که فرت لبنره پروژا گشتی سوری یک جوان خالن گو او دو تابلو ده او جی خود گره ایجاج بوگو پروژوانی گشتی بیک بی هنه تشتار سوری دخوازن میناک از بیجم دخوازن سوری نما به تهدید و خطری سر اسرائیل دخوازن سوری نما به بنگه اکجبو ایرانی دخوازن سوری نما کارب وک بری وک هفکار استراتیجیک بروساره به او دخوازن سوری نزیکی سعودیه به نزیکی وان ولاتین کرفزیه به یعنی پلانای پروژه اوه جبر به او اساسا ام جار مافی مروان و ام جار دموکراسی بلکه جبو خوش بو هندری خو پر قیمت ده وصا بزراوی سر سکنه لجبو دربه خو او تنه خالکی تنه دراغانه ده و یاجی ده جوینان ده دین زمان برجوندی اول پیشه ایدیو برجوندی خود که و منکارن انا از نکارم گازن ال امریکا بکم از بیجم تو چمال گور برجوندی خودشه ما وجش خور پلان خود دادنی وقت شیگانات به نه روزا ایرو دست بکریه اساسا هینج سال 2000 ده 2001 ده پلانا گودانی هین او دوام دکه و بری ویجی حتی هین تفجر راستیه هینج نوتو یکی ده پلانا گودانی نه هینج دمه صدام شاندن کویت حتی روزا ایرو پروژه بردوام بکه و پیواژو هر پیواژو که خالن وی پیک هاتن جبر به اولاتانا
yani siyasete xwe dikin em nikarin em ji bo damezrandina welatê xwe bi rengekî demokratîk em li bende projeyên van welata bin yan jî em ew bikin lê bêguman belkî pir insan bêjin ya ma temam hûn hêzeke bi bandorin gerek hûn jî giraniyê bidêne ji bo pergala demokratîk çê biyan jî rê bigirin pêşiya van kiryarên nebaş bes em vê nizanin ma gelo heger tiştek em dibêjin pêk bê dibe got bi projan wan re binakok be dibe ne got berjewendiyan be dibe got berjewendiyên wan ana دوێ de بگۆ سووری ولۆ ژیان بکە çi girêdayî wan yani ne girêdayî me am hûn ji me re em bixwe di nava xwe de çawa hev bikin hêzekî çawa ava bikin rêxisbûyînek çawa ava bikin lê van hêzê din bêguman me re hewl dide me re ji wan daxwaz dike ku rolek erênî bilîzin ana jî dibêjim gerek ev hêzana madam li Sûrî hene madam xwedî bandorin ew jî alî erênî de bandora xwe bidin karanîn wisa temam em dizanin berjewendiyê we planê we projeyê we hene cuda lê hinekî duwê de bijareya we ji bo Sûrî bera aliyê demokrasiyê li pêş be wisa bikin bêguman dibe piştgiriyek lê bikin nekin ew ja girêdayî wan zanê piştî komkujiyên li beravê komkujî li Swêda jî hatin jiyan kirin û duwan pêvajoya de binpêkirinên mafê mirovan binpêkirin pir hatin kirin komkujî pêk hatin û ew komkujî berpirsiyarîtiya wê ya vê hikûmeta werguhêz bû wan wê çaxê çi kir ji bo zexta cîhanî ya civakî serxwe kêm bikin çi gotin gome komisyonên lêpirsînê çêkirine ev komisyonên lêpirsînê dikin û em ê yani lêkolîn bikin û kesên bi sûç kirine bidin dadgehê bi vê dem ji xwe re derbas kirin û bi vêya wisa ew hêrsa guldî ji wan çêbû hêştin hêdiyê dî sar bibe kêm bibe û ev nêzîkatiyek yani wek polîtîk kirin ji bo ku xwe ji bin wê berpirsiyariyê bidin alî lê ev rastî heye hişmendiya wan siyaseta got meşînin nêzîkatiyê got din diyar kirin encamayê tiştê wilo derkevin yani heta got sibe bêjin va me isbat kir yekî ji grûpeke din ne fermî girêdayî wan ev tişkiriye lê çima ew ê grûpê din kir ji ber vê siyaseta te yê yani dîs berpirsiyarîtî vedgerivê hikûmetê ji ber vam ana jî dibêjin em dibên tu vê siyasetê min ji tê rê vekin pêşiya gerew şê wilo derkevin ev komkujî tişta mixabînî çi ye gev komkujî erê em dêjin di wê çaxê pêk hatin lê hîna berdewam in wê çaxê ji ber carekê û pir deng da û wana wisa hema êrîşeke eşkere kirin vê carê hîn bi zirav hîn bi wisa bi hesab nêzik dibin lê feqet hewldanên tunekirinê û komkujî pêkanînê hîna berdewamin û mexeteriyên mezin jî xurtînin peyama me ev e milletê Sûrî wek çawa dest bi şoreşê kir ji bo demokrasî û azadî wekheviyê û edaletê gerek em tev bi hev re bi projeya herî serkeftî li ser projekê hevbeş bibin yek û proja got ana em di nav de ne û Bakur Rojdatê Sûrî pêk dînin projeyeke dikare nûnertiya hemû pêkhatiya bike dikare hemû pirsgirêka çareser bike dikare rê li pêşiya şer û pevçûnên navxweyî bigire bêgo em bêjin ev proje ya Kurdayê ya Durziyayê ya Elewîya ya Sunniyayê ya Musilmana ya Mesîhiyayê ne wisa projeya demokratîk kîja be wê ji bo xwe esas bigirin ana di Sûrî de ev proje heye gelê Sûrî gelekî pir zehmetî kişand pir êşwazar kişand pir koçber bûn pir mal xerab bûn pir wêran bûn yani pir salên zehmet derbas kir heq nekirî got qeysî nabixwe zehmetî di berdewam bike ji bo got aramî pêk bê aştî pêk bê li hevkirineke civakî pêk bê hevgirtineke û yekîtiyeke civakî pêk bê Sûrî yek bimîne em tev li derdorî projeya civaka demokratîk projeya netewa demokratîk em bibin yek û em bi hev re Sûriya nû ava bikin bi vî wê hevanno me cihî da hevpeyvîna dirêj ya Aldar Xelîl yek ji rêveberên Rojavayê Kurdistanê ye dibêjim gelek cuda bû pir agahî hebûn cara yekeme em dibihîsin hevalên ku ji serî ve godar nekirine rêja min ji we ew e
بچن ji serî li vê hevpevînê godar bikin ka li Rojavayê Kurdistanê li Sûriyê rewşek çawa heye ev qewsa heyî ya li Sûriyê rê li ber kîjan xeteriyan vedike Sûriye eger wisa bidome hêdî ber bi perçebûnê vediçe Sûriye mecbûr e pergala îro ya Rojavayê Kurdistanê ji xwe re esas bigire pêk bîne ev li gor menfaetê welatên Ewropayê jî li gor menfaetê Amerîkayê jî daxwaza Amerîkayê ji xwe pir vekiriye ji Sûriye dixwazin ku Sûriye nebe gev tehdît li ser İsraîlê dixwazin Sûriye nekeve bin bandora İranê hinek di vê çarçovê de rêzdar Aldar Xelîl Axifî yani hikûmeta Şamê dibe ji bin tesîra dewleta Tirkiye derkeve beyanatên ku dilê dewleta Tirkiye xweş dike nede dewleta Tirkiye jî mecbûr e nerm bibe statûya Rojavayê Kurdistanê qebûl bike ev statûya ku em behs dikin ne tenê Kurdan alaqedar dike ji bo hemî pêkhate û milletên Sûriyeyê dibêje Aldar Xelîl di vê çarçovê de hevan ez biçim nûçe amade bikim ji bo êvarê Yaqub Güneş mîvanê min vê êvarê ka em binêrin ya saet di 19 de li gorî saeta Ewropayê ya jî saet di 21 de li gorî saeta Ewropayê muheqeq em ê bernameyekê çêkin em ê meseleyên li Tirkiye û vê pêvajoya ku em di nav dane li Tirkiye hevdîtina komisyonê ya bi rêzdar Abdullah Öcalan re qewsa îro ya li Sûriye Elewî ber bi Kurdê vediçin Elewî dixwazin ku qesede rêveberiya Xweser were mudaxale bike pergala xwe li herêma Elewiyan jî saz bike em ê vana şîrove bikin helbesta İsraîlê wê çawa be Yaqub Güneş şêwirmendê siyasî wê şîrove bike êvarê bi me re beriya wî eger ez pê re bigîrim ez ê bikarbim bültenekî ji we re pêşkêş bikim hem doh êrişek çêbû li ser qesra Spî li Amerîkayê sê kes hatin kuştin û hem jî ev êrişa dawî ya li ser başûrê Kurdistanê heye li ser navenda Gazê kîjan hêzan çêkiriye İrak çawa nêzê meselê dibe İrak çima tedbîra nagire ev çetekîne ê ku xêrnexwazin ji bo Kurdistanê wana hemî em ê nîqaş bikin vêga vê ez xatir ji we bixwazim hevalna heta ku em çûn me nûçe amade kir baş e gelek spas dikim ji bo hebûna we ji bîr nekin ji kerema xwe re bibin abone bibin endam em vê kanalê bi pêş bixin kanalek yedek jî me amade kiriye weke xeta netewî hin hevalên me ê rojnameger ji min xwestin ku em bikarbin bi hev re kar bikin û kanalekê nû vekirine bi navê xeta netewî eger hûn bibin abone wê derî de jî pir baş dibe xeta netewî ez bînim ser ekranê hevalna xeta netewî ev hevalê me rojnamegerin nava xwe de amade kirine vêga vê ez piştgirî didim wan eger em bikarbin vê kanalê hinekî pêş bixin ev jî dimîne li kilekê belkî canan berhemên edebî em tê de parve bikin daw doza Kurdistanê meseleyên netewî çi bibe em ê di vê derî de parve bikin baş e em xatir ji we dixwazin bêheviya rojên xweş azad ji bîr nekin bibin aboneyên her du kanala jî hem kanala me a Bedran Dere û hem jî kanala Xeta Netewî ku li vê derê dibînin Googleê xin yan jî YouTubeê xin wê derkeve baş e mala we ava her hebin